Encwadini ya Jakobe esahluko 2 verse 26. Jakobe esahluko 2 verse 26. Njengobe umtimba ufile nakude umoya, ngalokufana nako nekukholwa nakude imisebenti kufile. Kukholwa makude imisebenti kufile. Kukholwa makude imisebenti kufile. Kusho ukuthi kukholwa uNkulunkulu ubheke ukuthi kukholwa lokungiko kube nemisebenzi. Kube nemisebenzi. Kunetinto lekumele etimpilweni tethu tibonakale tisetshenzwe kukholwa. Thank you, praise God, yes. Kumele kube netinto lekumele tibonakale ukuthi tisetshenzwe kukholwa. Kufunza nekuba nemakhono, nekuba nemali, nemisebenzi akukamele bese sekubangela kukholwa kuphelelwe ngumsebenzi. Kukholwa kunemsebenzi. Ngiko lithi mangabe kungenawo umsebenzi kufile. Lokusho ukuthi kukholwa mbamba kubonakala ngemsebenzi lokuwendako. Kubonakala ngemsebenzi lokuwendako. Kukholwa kwethu akusiko lokhu lesita kukhuluma kuphela. Kepha kukhona tinto lekumele tibe khona tendeke empilweni yethu leti tawutsi tingendeka. Umuntu angathlanganisi nekuthi cha vele imali unayo. Angathlanganisi nekuthi cha vele ufundzile. Angathlanganisi nekuthi cha usebenta kahle. Kepha athi kuyawube kukholwa lokho. Kukholwa kunemsebenzi. Kukholwa kumele kube nemkhicito. Kumele kube nemkhicito. Elohambeni lwethu lekholwa, the journey of our faith, ngalesibili masicoca nebazalwane emthandazweni, ngumthandazo wethu sonke by the way. Masicoca kulomthandazo ngithe knowledge for exploits. Knowledge for exploits. But kunendzaba yaNkulunkulu, knowledge of what? Knowledge of who? Knowledge of God. Lwati lwaNkulunkulu lolutawu bangela sente tinto letinkulu kakhulu. Lwati lwaNkulunkulu. Eswatini lisho njalo. Empeleni libeka kahle kakhulu eSwatini. Ngidanyela 10 ungatfundzela verse 32. Lithi bantfu licale likhulume ngalomdukisi bese lithi kepha bantfu labati kahle uNkulunkulu wabo. Labamati kahle. Batawukwenda. Batawukwenda. Nami ke ngase ngitifaka kulolo hambo. Ngitifaka kulolo hambo lwekwati kahle uNkulunkulu. Lwekwati kahle uNkulunkulu. Ngoba ngamati kahle ngizokwenda tinto letinkulu. Ngizokwenda tinto letinkulu. Akabongwe Jesu, amen. Yes, amen. So lokho kukholwa ke nalolo hambo lolo lubita tinto letinengana but leti within. One, kubiti commitment yakho. Ngeke kwendeke kubangwe nje ukuthi umemetile wathi Jesus I have faith. Kubita I commitment yakho.
kungenela indlela longabuyeli ngayo emuva. NjengaRuth wathi ungancengi. Kubita ukuthi ucale kusukela lamhla. Uthi angifuni kuncenga. Angincengelwa tintfo tekukholwa. Ngoba lokukholwa kwami kumele kwente tintfo letinkulu. Sihloko senkulumo yethu sithi tindlela tekukholwa lokukhulu. Pathways for great faith. Pathways for great faith. Kuba seRoma sahluko 10 verse 17. Ngakho-ke kukholwa kuvela ekuveni, kuva kuvela ngekuthi kushunyayelwe ngaKristu. Kukholwa kuvela Ekuveni. lethe kukholwa kuyavela. Kukholwa kuyavela. EsiNgisini lithi faith comes. Kusho ukuthi kukholwa kunendlela lekuhamba ngayo. If faith will come to you, you must give it your location. Kukholwa lokukhulu kuyeda. But kwesibili kukholwa lokukhulu kuyeva. Kunendlela. Mangabe ngiyakushayela lucingo ule la ukhona khona noma usekhaya noma usemsebenzini ngithi fika la asiyashayelana asibonani yindoda ayibuda ngophi location ngasho ukuthi nguphi utawukhona kufika ngoba ngidakukhomba indlela. If faith ifuna liphimbo ngoba faith comes by hearing. Mayiva ifaith ithi ukuphi, send me your location. Ngithumelele ukuthi ngidakuthola kuphi. Ngithumelele ukuthi ngidakuthola kuphi. Ngaleli qiniso lelivi la uNkulunkulu ke kumele ukuthi siyakhe noma sitakhe letindlela la kutawuhamba kukholwa lokukhulu khona. Kukholwa lokukhulu. KuMateyu 25 ungacala kuverse 1 kepha ngifuna nje inzinyana le kuverse 9. Mateyu 25 uthi in verse 9. Kepha letatihlakaniphile taphendvula tathi, cha, ngeke asenele thine nani. Lokungcono hambani niye kulabawathengisako, niye tithengela kubo. Lamantombazane lalishumi besihlabela ingoma kaTheni. Intombi ezilishumi. Sazingana mafu. Ay, hey. Yakutshela. So ingoma yetintombi letilishumi. Letintombi letilishumi letisihlanu kuthiwa bekuhlakaniphile. Letisihlanu tilibele. Mase kucelwana leti lebetihlakaniphile kuthiwa behlakaniphile ngoba betinawo. But lamafutha bebanawo bekungemafutha ekusurvive. Bekungasemafutha ukuthi bangahlephelela labanye. Bekungemafutha nje ekuthi nabo batawuchuba lobusuku kuze kufike lona labamgadzile kungacishi. Ngiko bebangakhona ukuhlephelela labanye. Kukholwa lokukhulu, it's not about you surviving, but it's about others surviving.
Kukholwa lokukhulu ngulo, oh hallelujah to Jesus, ngulo lokutawukwenda labanye baphile more than ukuthi wena uyaphila. Kukholwa lokukhulu akusiko kwekuthi noma bekunesomiso ngiyambonga uNkulunkulu ngibe nekudla etafuleni, kepha kukholwa lokukhulu nolokutawubeka kudla etafuleni lalabanye. Thriving faith. Laba bathi sinawo but uma singahlephula ngeke kusenele. Uma singahlephula ngeke kusenele. Lokukholwa lensayeya lokukholwa kwethu ke bathandekayo ngulokukholwa hayi lokwakho kwekuthi ufane uyofika ezulwini, ngilokukholwa kwekuthi ngifane ngene nalabanye ezulwini. Ngokwenda tindo letinkulu, ngokwenda tindo letinkulu. Kukholwa lokungenato tindo letinkulu kufile. Kukholwa lokungenamsebenzi kufile. Kukholwa lokungenamsebenzi kufile. Jesu, kude Jesu la ngikhumbula khona athi cha unekukholwa lokutakungenisa ezulwini. Wabatshela labanye ukuthi ningajabuliswa ukhokhe emadimoni, jabulani ukuthi amagama enu alotshiwe. Kepha kude lake amphakamise emkhathini wesicuku, wathi bukani unekukholwa lokuyamfaka emasangweni. Kepha kunemuntu lakhuluma ngaye. Makathi lo muntu Nkosi Jesu, angidzingi ipresence yakho, angidzingi isandla sakho, ngidzinga livi lakho. Because faith comes when it hears. Ngidzinga livi lakho. Laze lefika livi lakho, umntwana nami utawuphila. Wase ke Jesu uthi, uyathi kude lengimve anekukholwa lokunjengaloku kaIsrayeli. Nami ngiyafisa kuba ngilomunye eAlliance eSwatini athi Jesu kude lengimbona nekukholwa njengekwakho. We can be together in this. Nawe lizulu malikubuka lithi uyathi Jesu kube ngathi uyasithulisa sonke uthi anibuke kukholwa kwabani. Kude lobe nekukholwa lokunjengekwakho. Mawunaka lapho usengavuki lo muntu locelelwako logulako usengavuki. But lona uexpressa kukholwa hayi lese kuvuse umuntu, kepha kukholwa lokuthi Jesu you can do anything. You can do anything. Indlela tekukholwa lokukhulu. Encwadini yamaHebheru sahluko 11 verse 33. Kukholwa lokukhulu lokuchitha imibuso. Mawufunza kulo verse 33. They overthrew kingdoms. Thank you. Bachitha imibuso. So nathi ke sifuna kukholwa lokutawuchitha tintfo, kukholwa lokukhulu. Encwadini ya-Amos sahluko 5 verse 24. Kukholwa lokubuyisa umthetho cotho. La ku-Amos 5:24 lithi kodwa kwenta tintfo ngekungakhethi. Akube yintfo legeleta njengemfula. Lokwenta tintfo ngekungakhethi yi-justice. Kumele kukholwa kwethu ku-establish i-justice. Kubangele kungendiwa tintfo ngekukhetha buso bemuntu. Kwendiwa lokho ngekukholwa. Mawufunza Isaiah 1 verse 17. Lithi nifunze kwenta lokulungile. Funani umthetho cotho.
nekhutsate labacindzetelwe. Vikelani labo labade boyise niyimele indzaba yemfelokati. NgesiNgisi lithi, learn to do right, seek justice. Seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless. Plead the case of the widow. Take up the cause of the fatherless. Abekho khashani. Kukholwa kwethu kumele kususe tindzaba, kulethe inkululeko, nalabade bobabe bathole injabulo ngekukholwa kwakho. Ngekukholwa kwakho. Ekuseni mangihamba nje ngifike bo 5 to 9 mangivusela ngihlangana nelijale elincane kuthiwa standard 5, and then mangimxoxisa ke uphi babe namake bakhona make akaphili wachaza ke but wasese uyakhala because something is so heavy emphefumulweni wakhe. Kukholwa lokutawususa lijoka lelimatina etinzanyeni talabaswele. Kungendeka unaye babe but yena kungendeka sewumbabe wababa wakhe, ngoba simo sababa wakhe siyasenda babe angasakhoni kusita umntwana wakhe, but lo mntwana sekumele asite baba wakhe. Kukholwa lokukhulu kumele kubuyise injabulo emakhaya lalahlekelwe injabulo, kususe umthwalo kubantwana lasebagucuke babadali, kususe kate tiko, kubuye injabulo kube nekudla. Great faith, not faith for your survival, but kukholwa lokukhulu lokutawukwenda nalabanye bangaphelelwa ngemafutha esibane sabo. Bathi mabafika ezulwini, mangabe ufika kucala kunawe, mangabe into lenjalo iyendeka, mabafika kucala kunawe, athi Nkosi Jesu kude lengakusho angafiki bani, khona lengifuna ukukhombisa yena. Uthi mawuchamuka athi ngiyakubonga Jesu nganami ngabe angikho la, wangikhanza ngilambile, wanginaka ukuthi ngilambile. Thank you Jesus, wethembekile Jesu. Amen. Kukholwa lokukhulu angithi imali into lesiyicabanga iyinkulu kakhulu, but bengicabanga ngaJesu kuthi uyathi kuJesu beyingasi into lenkulu kakhulu. Ngathi azange akhuluma nangayo ukuthi ekhaya kunemali ekhaya, kanti phela titalati tegolide. Uyayathi into lenengi njengacucuza noma ayicucuza njengelikhula, kude nje longacoca nalabanye yena ukhula lunengi lekithi. Yinto le common gange ukuthi awucoci nekucoca ngayo. Jesu umcebo ucommon gange ukuthi akacoci kufana nacucuza. Ngiko angakhuluma lokukholwa lokukhulu kumele kusende noma ngawunemali ungakhulumi ngathi unento lenkulu, kufana nesu unacucuza nje. Great faith. Lokhu kukholwa lokukhulu lokwenda ube netinto labanye labatawethuka ukuthi tikhona. Labanye labatawethuka ukuthi tikhona. Azima uthanza cucuza nje noma imbuya. Bese sewuyafika le
kumbe wena usuka vele libala uyabona silakhe kahle so akumili lutho ebaleni. So mangabe ke sewuvakasha la kumbe khona indzawana la kumile ecucuza khona uyahamba wena laba la bakubuka njengelikhula wena uthi awu wena ngeke uthi ngumshubo kangako but uthi hawu cucuza ngoba sekwaba ngilabo diet yeah konke sokwaba lapho. So wena uhambe uyaphika kumele ukuthi nanoma besingakhuluma ngetimali bazalwane labanye bethuke bahambe babutha wena nibuthani kuwe sekufana nacucuza. Ngiyanibona senihambile. Ngileyo ndlela Jesu labeka handlisha ngayo imali. Ngalelinye ilanga bathi kudzingeka imali kudzingeka umthelo wathi bambani ifish. Ngeke ngize ngicela imali ekhaya bambani inhlanti lapha. Ndayikhanza khona. Jesu bekungazi akuzakwamphakamisisa emahlombe sinjingile sine. Ekhakithi ningangiboni nje. Bekukunenganga ukuthi abengakhona ikhuluma ngakho. Kadzeni bewukhuluma ngerice mayikhona ekhaya uthi yes sine rice la sidla rice. But nyalo bangakuhleka ukuthi how uthini uthi nerice ubuyaphi ngoba lento seyasigcina sesindlonke emalanga. Jesu umcebo wasekhaya ufana nerice azake acoce nangakho. Great faith kukholwa lokukhulu. Kungako Jesu uthi celani noma yini nitawuphiwa. Celani noma yini ake sabe ukuthi ndangicedzela ningacela nje ngala embuphini ningethi ngala nyameni uthi celani noma yini. Can we have believers who believe God for great things? Lenge kusho lutho ngisho bangafika babe 10 balandzelana ekhaya kakho. Ungasho ukuthi anivale igede batangicedzela batsheleni bantwana ukuthi angikho. Great faith for great exploits. For great exploits. Kukholwa lokukhulu. Thank God sesiphilile ngekukholwa kokuya ezulwini. Siyatiwe amagama ethu abhalisiwe ezulwini angithi sesidinga ukukholwa lokukhulu. Lokutawukwenda into letinkulu. Ngoba lokukholwa lokukhulu kutawukwendela abantu into letikahle. Great faith. As long nje ugatsela uzuka wakho usakwethwale inyanga ingakapheli sewubambe camele etikwayo ukuthi bangayiboni vukele etikwayo ibambile. That is for survival. We need faith for thriving. Faith for thriving. Faith that shuts the mouth of lions. Lisho njalo le kumaHebheru. Kuthi ngekukholwa bavala imilomo yemabhubesi. Ngekukholwa bavala imilomo yemabhubesi. Libhubesi kuze liphile ubokwati ukuthi kusho ukuthi kunenyama leliyitholile. Walibona nje ubokwati ukuthi lidlile. Alikadli wena but ikhona lelimdlile. Ngiko liphila. NgesiNgisi ngize ngathi lidla something meaty. Ungasiyipizza. Libhubesi lidla lokuyinyamanyana. Mangabe lamabhubesi
lamanye lesikhuluma ngawo asaphila lafanana nema-drugs mangabe lawo mabhubesi asaphila kusho ukuthi kukhona labadlako but lithi-ke ngekukholwa bavala imilomo yemabhubesi lokusho ukuthi kukhona abantu lekumele bangadliwa ngemabhubesi because of your faith because of your faith kona singakubona soloku khona but kumele ukuthi kwati ukuthi kunabo Daniela labavala imilomo yemabhubesi likhuluma ngekukholwa kwakhe lokukholwa kwakhe bekuconnecte nalo uNkulunkulu nawe nami lesiconnecte kuye lamuhla ngikholwa kukholwa lokucisha emalangabi emlilo kukholwa lokuxosha emadimoni emabutho esitha kukhulule abantu emadimonini kukholwa lokubuyisa ngisho labafile lisho njalo encwadzini khona lapho kumaHebheru 11:35 lithi besifazane baphinze bathola labathandwako babo babuyiswa baphilile thank you Jesus yes babuyiswa baphilile lokholwa imibhalo ke isitshela ukuthi lokukholwa lokhu ukholwa lokutako and kuze kude kumele kuthole indlela kungaliva livi but kumele kuthole indlela so lekumele ke sikubuke ukuthi ngutiphi letindlela la kuhamba kukholwa lokukhulu khona ngutiphi tindlela la kuhamba kukholwa lokukhulu khona kunyathela kuphi kukholwa lokukhulu what are the pathways of great faith leti lekumele ukuthi masenda ekukholweni kwethu singasendi ema-activities ekukholwa but sende tinto letivula indlela yekukholwa lokukhulu praise God yes la inkosi njengaloku sibona sibusiso sana umgwaco kadze seva kukhulunywa ngawo kepha umehluko sawubona labanye bethu masibona nathi tingayimane naba boganda labakhulu sababona sebapaka sasho ukuthi something wonderful is going to happen sase siya prophesy yes basesibona labo ganda labakhulu bekuhlale ukuhamba labo ganda labamema likhuba la bona ukuhamba labancane but kwenela kuchamuka leti ngadla wathi bona tipaka la wabona kunendvo lenkulu etakwendeka la ake kube netinkayimane letinyakatako nakuwe letikhomba ukuthi kunendvo lenkulu etakwendeka la kunendvo lenkulu etakwendeka asugcina ngaboganda bekulima nelikhuba emhlana ngilokhommon ake sibone tingayimane ake utidumise letingayimane empilweni yakho ngoba daze tabonakala something great is going to happen umshumayeli sahluko 4 verse 9 kuya ku12 nemshumayeli 11 verse number 6 babili bangcono kunamunye ngobe bathola umvuzo lomuhle ngemsebenzi wabo yes nakuwa lomunye wabo lomngani wakhe uyamsita amsukumise babili banjani bangcono kunamunye sesingaticocela nje ukuthi kuya nangekuthi ngubani lo wesibili
ngibani lo wesibili ngoba lithi makawa lo munye wabo lo munye wenta njani uyamvusa ngoba kungenteka lo wesibili ngilothi mawuwile ayofuna litshe lekulibeka ngetulu kuthi ungavuki ngiko ngithi it depends ukuthi lo wesibili ngibani ngale kwaloko uNkulunkulu uyisethe impilo ngekuthi bani nemuntu noma nebantfu loba bangani nabo bantu labatakusida indlela yethu yekukholwa yinze ngeke uyihambe wedwana na Jesu wakho kuphela uyabatsinga labanye bantu uyabatsinga labanye bantu uyabatsinga labanye bantu yabo lo mtimba awusiso sandla kuphela mangabe ulimala elinyaweni awudzingi isandla kuphela udzinga nemehlo netindlebe you need the rest the other members of your body lesandla siyagijima siyawuthinza lolunyawo lusho uthi hayi ngilimele ngedwa ngiyekele but isandla siyagijima siyawubamba you need other people in your situation uyabatsinga labanye bantu lithi ke leli verse lo munye mangabe awa ukahle makanemkati ngoba utamphakamisa futhi endeni amsukumise yes amsukumise kodwa maye kulowo muntu lo yedwa lothi nakawa angabi naye lotamsita amsukumise ake sengishona ke bathandekayo kusho ukuthi lo sito lusito sibili ngilolutamsukumisa lomunye lo sito lokulisito kumele lumsukumise lapho awe khona lo sito kumele lumsukumise lapho awe khona lumsukumise kumele sibe kanjalo that is how we must be not what we must expect but this is how we must be kumele sibe nekukholwa lokukhulu kwekusukumisa labanye singabi njenganabaya labe babuye esontweni bagega ngesikhathi loya ashaywe igebengu but sibe ngilaba labahamba ngathi bafuna labashaywe igebengu ngoba sifuna kubasukumisa yes bayasukumisana bese bentanani kanti futhi bamfuna balele bababili bayafuthumetana nalapho kuyangethulele cedzela kodwa umuntu uyatifuthumeta angatifuthumeta yes bantu awu uyaphile phambili bamba lapho mabalele bababili bayafuthumetana senza ngichaze kuthini ngoba kusho iBhayibheli nje nami ngigcina lapha inkosi iyawubusisa sekuyawuhlupha ke mawulele nesipoko kepha nje ngoba sipoko asinanyama asinangadi so esikhundleni sethu ufuthumala ubanza mo kepha nje ke uNkulunkulu wabona kuhle wathi balala babili futhi uNkulunkulu uyamangalisa leli verse likhona mbamba abalele aba ngalama amagama uNkulunkulu is saying one will always be better than one or two will always be better than one thank you or more than one will be better than one ake sibone lo more than one verse bani lo more than two nangabe umuntu ayedwa angehlulwa nakahlaselwa kanti nabababili bangativikela yes Intsambo. akusiyo inkinga manihlaselwa nibabili kepha mayuhlaselwa uwedwana vele sonke isikhathi utawufuna kubaleka kepha nabababili niba naso sibinjana sethi hayi noma ningaba ngemagwala nongithuba angisanatani kuthi nawe nalolu gwala nawe olugwala nawe uthemba lona nje tabalayo
kanti nongithuni ngemagwala nalo nibonako ningi-2 utawucabanga ukuthi hayi ngeke ngibakhona kanti ningemagwala bangcono bantu abantu 2 bese lichubeka lithi Intsambo lenemicu lemithathu ayisheshi idzabuke. intsambo lenemicu lemithathu ayisheshi idzabuke. Intsambo lenemicu lemithathu ayisheshi idzabuke. Oh, hallelujah to his name. Kuyawuchamuka tifo letithi inhlobonhlobo but le ntsambo mayiconnecte naletinye ngeke idzabuke. Kuyawuchamuka kweswela kuchamuka indlala but le ntsambo mayiconnecte naletinye ngeke idzabuke. Connection is important for your life. Sahluko 11 verse 6 umshumayeli. Ekuseni hlanyela inhlanyelo yakho. Ungayekeli kusebenta lize liyewushona. Yes. Ngobe awuyati lenguyona itawuphumelela. Yes. Kutsi ngulena yini noma nguleyo. Noma totimbili tiyawuphumelela kahle ngalokufana nako. Noma totimbili tiyawuphumelela. Uyeva solo kuhamba na 2. Hlanyela. Scatter your seed. Yanzisa emasimu akho ngoba kukholwa kuyasebenza. Kumele kukholwa kwakho kuthole emasimu. Yanzisa emasimu ngoba awati kuyawumila kuphi. Lokho akusho ukuthi uyadoubt awunako ukukholwa but kusho ukuthi in case ngala akumili ngiyathi ngiyawuhlala ngivuna sonke isikhathi. Ngiyawuhlala ngivuna sonke isikhathi. Nitawukhumbula kuGenesis sahluko 2 ngathi ifundzela iBhayibheli lithi kusuka ku verse 10 bekunemfula, there was a river, but malichubeka bese lithi bewehlukene gang4 lomfula lebe unisela ingazi. There was a river, but the river became a stream, 4 streams. Why? Kuze ukuthi mangabe le stream lesa sifiki sekukhona iblockage endleleni yaso but lesi sikhona siyachubeka. Mangabe lesi sivaleka lesi sikhona kuze sikutawuhlala ku green kumele ibe njalo impilo yemntwana kaNkulunkulu lechichimako. Kumele ativule tindlela tekukholwa. Kuze ukuthi mangabe lena ingasebenzi ikhona letamniketa iproduct. Letawumniketa sivuno. Naku la ngiyakhona futhi ngila ngicina khona. Encwadini yezenzo sahluko 10 verse 4. What are the pathways of great faith? Let me mention the 3. Laconzene nawe bese ngekusitwa inkosi evikini lentako siyawukhuluma nalaconzene nemimango lesikuyo nelive lesikulo. Ngoba kukholwa lokukhulu kumele kwente tindzawo lebekwesabeka kuhamba kuto kube lula kuhamba kuto. We cannot have faith just for getting into heaven. Kumele sibe nekholwa lokutawushintsha tigebengu tilunge. Kukholwa lokukhulu. Indlela yokuphumula kwethu etigebengwini bazalwane akusiwe emaphoyisa. Akusiwe emaphoyisa. Thank God for emaphoyisa. But lokho yawushintsha sigebengu kunye nguJesu wasezulwini. uJesu. Kukholwa lokukhulu. Ngithe izenzo sahluko 10. What are the pathways of great faith? Izenzo 10 verse 4 na verse 30. Wayibukisisa ngekwesaba lengilosi wathe uthini Nkosi? Ingilosi yaphendula yathi,
uNkulunkulu uyemukele imithandazo yakho nemisebenzi yakho yesihawu. Ngakho-ke uNkulunkulu uyemukele imithandazo yakho nani? nemisebenzi yakho yesihawu. Imisebenzi yesihawu. Verse 30. Nikubambe lokungu-2. Verse 30. Cornelius waphendula wathi, kwakucishe kube ngito letikhathi kuthandi kwayitolo ngesikhathi ngithandaza endlini. Verse bani loyo? Verse 30. 10 verse Okay, 30. thank you. Chubeka sis. Cornelius waphendula wathi, kwakucishe kube ngito letikhathi kuthandi kwayitolo ngesikhathi ngithandaza endlini yami ngeli-hour lesithathu ntambama. Ngabona indvodza yembethe tingubo letikhadimulako ime embi kwami. Yes, ngesikhathi ngithandaza mangabe ke ufunza lelinye lihumusho lesingisi King James it and Cornelius said 4 days ago I was fasting. I was fasting. Lamanye mahumusho athi I was praying but leli lithi I was fasting. Sekung 3 lemigwaco lengifisa siyisebenzise. Nati tingayimane lengicela ukuthi tihlale tiduma njalo. Tikuvulele umgwaco wekukholwa lokukhulu. Nkayimane number 1 sihawu, generosity, giving, kupha. Uphe usemgwacweni, uphe usesitolo, uphe usekhaya, ubaphe ngisho banako. Nidla inyama nonke kepha besoya bahlephulele. Uhemele kupheni nje. Uhemele kupheni. Phani yenda kupha kube ibulldozer yakho ngoba wena uyati ukuthi kupha kwakho ukuvulela umgwaco. Loyo mgwaco utawuhamba ukhola lokukhulu. Uyabona umgwaco njengalo usetshentwe. Utawucala ubone imoto lebetingeke ihambe la. Setitawuhamba. Why? Sekuvulwe umgwaco wato. Ukhola lokukhulu kukuphathele izinto letingakaze tefika kuwe. Kuvula indlela yezinto letingakaze tefika kuwe. Kuvula indlela ukhola lokukhulu. Nkayimane number 1 ngitsiteni give. Khona umnikelo leswetayele. But kwangathi lokukhola lokukhulu bekungakusukumisa. Ube neminikelo lothi lona sewekususa tindzaba lo. Njalo nginitshelile. Leti ngayimanyana lebetihamba la timeme makhuba. Betiguqula umhlabathi nje tilima kuphela. Bekungeke tente lutho lapha kunange machapoti nangaya. Bekufuna tinkayimane lapha leti tawushaya ichapoti libe dry. Kufuneka tinkayimane ekukholweni ukukholwa kwakho lokutawukwenda la bekuthiwa khona angeke kuhambeke sikhanze sekuhambeka. Sewuke utibekele nje enyangeni evikini. Uthi yes ngihlale nginikela but ngiphethe inkayimane. Inkayimane le. Ngisusa indzaba ngale. Indzaba isuswa ngaba onke mala. Suswa kuthi makuhamba la uve kuduma nangala. Tinkayimane. But akuhamba onke malanga kuthi nje uhlukubona kube sekwenda umsebenzi. Engabe basangiva abazalwane. Thank God. Generosity,
giving. Ikhalezi ingayimane wakho. Ma ungena esitolo ungasathi ngenela wena, usalucalada nje. Usalucalada. Umbone nalo ngamthengela singwa nje. Just bread. Uzayi ngiphethe inkayimane. Ngisho ngene eShoprite, angisangeni ngedwa, ngena nenkayimane yami. Yangena nenkayimane yami. Oh hallelujah, makabongwe Jesu, makabongwe Jesu. Yes, ubuke nabo makhelwane le uhlala ubabuka athi hayi ngazi ukuthi inkayimane yami iyadzingeka lapha. Bese yathuma iyakhona. Bese yathuma iyakhona. Akabongwe Jesu wafa wavuka. Yes. Inkayimane number 2, prayer. Umthandazo. Kupha kwakho labampofu nemikhuleko yakho seyifikile embi kwaNkulunkulu. Ngiyathi singumzalwane uthanda zonke malanga, kepha lamhlanje umemela emthandazweni loyinkayimane. Umthandazo praying like never before. Lo praying like never before akusekuthi utawumemeta kakhulu noma utawuthandaza isikhathi lesidze, kepha ngumthandazo lothi ngiwisindzaba la. Ngiwisindzaba la. Kuliqiniso bomake labangadana bothwana maka e-maternity ward angizange futhi angiyuze ngibe ngimake unfortunately mabangena lapha e-maternity ward akusibo sweet naboshukela bobhotela ukuthi uyahlala nje. Oh Jesus, my child is coming. But anguphiki lokuthi kulabanye kumbe banekukholwa lokwenta bangeva buhlungu. But in the majority of cases baba nebuhlungu bathi khalele ngetindlela abantu abebantu ngoba kusuke kunalokusha lokutemhlabeni. Ake ube nenkayimane lo watiko ukuthi as I pray there is something new that is coming. Kunalokusha lokuchamka. Kunalokusha lokuchamka. Thank you Jesus. Kunalokusha lokuchamka. Pray like you are opening a pathway. Uvula umgwaqo. Number 3, fasting. 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 Kuzila. Ake uzile like awukaze wazila. Njalo uma uthatha kuzila, make it something new. Thatha kuzila njengento letakuvulela indlela lensha. Letawuvula into lensha. Letawuvula into lensha. Praise the name of the Lord. Amen. Ngicela sisukume sitothandaza. Yenda letinkayimane takho tibonakale. Taze tabonakala letinkayimane kusho ukuthi kunendlela levulekako. Intsambo lenemicu lemithathu ngeke iphuke lula. Hlanganisa letinto letintsathu tibe njengentsambo. Tibe njengemicu lemithathu yentsambo. Hlanganisa letinto letintsathu tibe njengalama streams. Lekuthi in case ekuzileni awuvuleki, but kule nkayimane yemnikelo utawuvuleka. In case inkayimane yemnikelo yekupha ayivuli, umthandazo wami utawuvula. Nalababili lithi bangcono kunamunye. At least mangabe wehlulekile sebenzisa timbili kuleti nkayimane. Thank you Jesus. Ngicela ukuthi ngingakagcini usho emagama emthandazo lamabili
noma emavi longa expressa ngawo kwemukela livi enhlitweni yakho utibeke wena emthandazweni. Let us pray. Thank you, Jesus. nkulunkulu longcwele, the reality of fasting, the reality of prayer. Siyabonga ukuthi uyihlanyele imbewu yelivi lakho ngetinzebe temlomo wakho. Akube sekujuleni kwetinhlitiyo tethu lapho ikhula khona lembewu, kepha ibe nemthelela evelele bonwako. Ngiyabonga Nkosi ukuthi lo mlayeto ukhuluma kubantu labafanele futhi bantu labatawukhona, ngoba bewungeke ukhulume kubantu lobabonako ukuthi angeke bakwende lokho. Thank you for your invitation, and thank you for the response that we shall see, and thank you for the pathways of great faith that shall open up, and that your name will be glorified. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ukuthula kwakho kuyawubalondoloda abantwana bakho ekuhambeni kwabo konke kusukela kulesikhathi kuze. Thank you. Amen.